se bon. Ide Bilal, ide. Ide. Peja, pozdrav. Tuto mrak. Pozdrav sultane, može li pozdrav za Jensa? Monju, molim te. Može, ide pozdrav za Jensa. A nisam vidio teške boje, nisam gledao, bio na bazenu, Boga mi je to došao u 9, kad sam se upalio, tada je ušao u kuću. Nisam vidio za Muriza, šta je radio opet Muriz, jel? Sad je odustao od krvoprolića, sad opet zna, jel? Ma ja, sad što ti je tako. Dragos, pozdrav. Ide boks, ide Nova Bila, ide Vanja Miljković, ide. Ide Vanja, dobro Vanjice, zlato moje, dobro oko moje. Znam da su kupili Kulin dvor, znam. Pilav, pozdrav. Eldo, selam. Bilal, ljubite fačko. Ide Ensar, ide. Eldo, Ake, ide Beć, ide. Ajde da uđe 1000 i onda da krenemo. Ma znam za Kulin dvor. Pa ne, onaj dovodi do besmislenosti života. Eto, majkem sam tio i danas odmoriti, eto, Boga mi. Emire, ljubite fačko. Begane, pozdrav. Ljudi, ono dovodi do besmislenosti života, nije ono više ni za jebanci onaj iftar. Znaš, ono je više ono što rade u Izlikovci, to je strahota. Ja ljudi vas upozoravam, opet po 1000 put, ja vam kažem da su život do besmislenosti doveli Nasser Orić, ta bagra sa Ramom Isakom i sa ostalom bagrom. Ljudi, samo vidite dokle to, kako to sve funkcioniše. Evo, ja volio da neko nađe, ima ovdje dosta ljudi, evo 1000 ljudi, da nađete prošli iftar gdje je bio Bakir Izetbegović i Nasser. Znaš, to je sve uvezana bagra. Evo, samo vratite, eto. Samo vratite, molim vas, vratite, nađite, nek neko nađe, eto, ja znam da ste to objavljivali po onome i TikToku i Facebooku, to je strahota. Prošli ili pretprošli, nemojte me držati za riječ. Ljudi, vi niste svjesni ovoga. Vi vjerujte mi da niste svjesni ovo šta se radi. Georgije, pozdrav za Beograd. Znaš, sve su to uvezana govna koja vi ne možete da shvatite, vi to pravite razlike između NIP-a, SDA, SDP-a, to je, vjerujte mi kad vam fačko vaš kaže, to je sve zajedno, to je ta trula opozicija, to je tako strašno da ja ne znam da vi to ne vidi, ja sve kontam da vi to u Konjević polju bio, jel? Jelena, aj majke, me kako zove, pošaljite slike, ako ima iko. Znaš, vi niste svjesni da ovo kreće ludlo, tek kreće ludlo. A ja znam da isto u Subri, ova mafija se stacionira i onda probni baloni prolaze, oni to javno sad rade. Vidjeli ste, Ramo Isak je probio taj, s Dinom su probijeni ti probni baloni, vjerujte mi, s Dinom Konakovićem. Jer ovoga parazita, kad stavite na ovo mjesto na kojem je on, tu gasite, sve se gasi, nema tu više priče. Ja ne mogu da vjerujem da akademici, da niko nije ustao protiv ovoga. Znate li vi, bolan, ljudi, ko je Ramo, bolan? Znate li vi ko su ti degenija? Možete li se malo raspitati ko Zeničana? Možete li malo, evo, hajde fačo, laži, ajde malo se raspitajte ovo što ja pričam, da vidite kakav je to paraziti životinja. To su kriminalci, pravi kriminalci, oni seljački kriminalci. I ovo vam sve radi. Zatvor su im dali policiju, dali sve, ja ne znam, bolan,
I onda, pa znam da je radio sa ženama, da je kamatar, to sam saznao evo sad prije 20 dana, da je radio sa ženama. Kamatar to znam, da drogu prodaje znam, da je s kockom. Sve zadnje poslove taj čovjek radio. To je čovjek bolan koji dolazi na televiziju pa falirao za ono, imate to da ga boli kičma i ovo, i tim se bavio, i tu je uzmo. To je parazit najveći koji je ovaj svijet vidio. I bilo je ovdje zlikovaca. Ovo je najveći zlikovac koji je ušao u jaku instituciju, jeste vi svjesni toga, bolan? Bolani, i sad nam javno prezentuju i iftare sa ovim govnima Naserom Orićem i ostalo. Vi ne znate, bolan, prvo ko je Naser Orić. To je rak rana ove države. Rak rana, djecu ne vidi očima, to je rak rana. I vi šutite na to, šutite, dokle šutite, bolan. Ko ste vi ljudi, ja se nekad pitam, ko ste vi, bolan? Ko ste imali ovdje, ajde ne govorim sad za vas. Ona kako zove, pa jeste li normalni ljudi, imaju akademici ovdje, ima li iko u ovoj državi da stane ovom u kraj? Jer ovo je nemoguće. Ovo je nemoguće iftar, ja ga jebem li ti Nasere, mramo, jebem li vam iftar, jebem li vam majku mrtvu u usta, govna jedna, pa ovo je nemoguće. Onaj haramski pravi iftar, to je bolan, povi ljudi žive od zadnjih harama, djece mi moje, zadnji. I onda vam dođu, predstavljaju se tu ko patriote, Armine, još jednom nasmije jebat ću ti mrtve. Nije ovo smiješno, Jarane. Nije ti podrugovo smiješno, pa pišam se da to prezmeš, čuo. A izađi mi odavde jebo, ti mati rupčku svoju. I ti što je smiješno, jebem ti mrtve, ti jebem u usta. Nikad više ući u live ko se god nasmije. Nikada nije ušao ovde, jebem li vam mater, smiješno njemu smiješno. Evo vidiš, ti pričaš ovim stvarima, ljudima otvaraš oči, pričaš im. Jer ovo vidit ćete sve na vidjelo za 5 godina. Ja sam pričao Naseru Oriću, Naseru Keljemendiju, pričao o svim tim zlikovcima i to je došlo. Došlo da su otrovali ovde djecu, ubijali ljude, sve došlo. Dok su novinari se smijali, pravili od njih one biznismene. Ja vam pričam za Ramu, za Nasera, to je najveće zlo koje hoda sad trenutno ovom zemljom. Veći vam je problem Ramo i Naser i ostala govna nego Dodik. To vam Fačo odgovorno tvrdi. Djece mi moje, jebem li vam majku, ušli u sve pore života, bolan. U sudstvo, u sve što postoji. Amelija, jebem ti djecu, ljubite Fačko, la la la, ide ti djeca, jebem ti Amelije mrtve. Ide, Amelija, mrtve ti jebem, Amelija, ljubite Fačko tvoj, la la la. Evo, dodat ćete, Amelija, mrtve ti jebem. Još dođe košarčina jedna, pa se smije tu. Znaš, nešto mu smiješno, jebem li ti majku, podrug. Jebol te, otac, usta, mrtvi. Kada je ti ovo? Ovo je najstrašnije što sam vidio u svom životu, majke mi, da se naježiš da je ovo normalno. Mirnela, pozdrav. Pogledajte, ovo niko živ ne zapaža, niko. Samo ću vam daću ova što je vodila Pokemone, ne znam šta je vodila ova budala, znaš, jer oni su nas navikli, ova što je Pokemone vodila tu dječju emisiju, šta je to bilo, ne znam, nija. I ona sada dovodi ove, gledajte. Jel se vi zbog toga možda radujete, evo, kao Dodik novoj administraciji? Ne radujem se. Šta mislite o Trumpu i njegovoj politici koju smo do sada mogli vidjeti? Ma vidite, ja svakog predsjednika svake države cijenim i nikad ne donosim Je li Putina cijenite? Ma dobro, sad vi, to je malo provokacija, nema problema. Pa evo pitam kad kažete svakog. Pa dobro, evo, ne bi... Hajde, šta ste primijetili na ovom intervju? Vi tako bi isto malo mogli morali biste izbjeći. možda u stanici policijskoj. Ma ne ovdje, pa vi ste mene zvali više puta da bi došao, onda morate malo poštovati to što sam došao. Uglavnom cijenite, to znači ja poštujem gospodine Isak, ali morate i poštovati da mi svi vas plaćamo. Ne plaćate vi mene. Vi ste naš servis, a ne mi vaš. Građanima ste... Bravo, Nesli, bravo. Da budemo krajnji iskreni. Mene ne plaćate, ja vas plaćam, ali to je nebitna stavka, to je nešto... Kako vi mene plaćate? Znate, vi sad govorite da li... Oglašavate se na Kliksu. Pa dobro, nebitno, sad da li je starije kokoš ili jaje, vi to sad hoćemo se složiti oko toga da građani
privatnici mahom, evo vi ste sticajem okolnosti privatnik i građanin, plaćaju po najviše državni aparat. Pa to je sve jednoj državi tako i šta je tu sporno. Plaćaju Je li sve u jednoj državi ovako velik aparat? Pa da je Bog da manje, ja bi više volio naš. Dobro, da se vratimo dakle na ovo. Vi ja nikad ne donosim ocjenu, čekam da vidim koji su to potez koji će se poduzeti i tako dalje, ne treba nikad sud na osnovu prvih. Ljudi, ovo je strašno, evo. Ko ne vidi ovaj razgovor, ko ne vidi, hajde ja da evo neću uzmat nas, evo uzmam ove intelektualce, koliko u ovoj zemlji ima 2 miliona ljudi, ja ne znam zašto ovi ljudi šute, pa jeste li vi vidjeli kako sjedi taj degen? On sjedi u emisiji ko u kafanji i to niko ne vidi, to je toliko ova hogolina, pa ovo je nemoguća žena, ja ne znam ko je dao njoj da bude novinarka, ja ne znam, djece mi moje, mi smo, u stvari ne vi, ubijeni totalno. Jeste vidjeli vi intervjua? Ovo je intervju. Ovo nije intervju, bolan. Ovo je nemoguće. Država odvojena. Cijene divljaju. Strahota. Ubijaju se ljudi. Nema to nevjerovatno stanje u zemlji i ovo dođeš ti, gledaš degena sjeo ovako. Zamislite dokle je došao svijet da pitate Ramo Isaka šta misli o Trumpu. Zamislite to, takvu degenčnu, devijantnu djecu mu jebem mrtve. Jebem ti Ramo, unučad, jebem ti onoga sina, onoga degenerika, pa bolan, gdje su ove sudije, bolan, pa da odgovaraš za nepotizam, korupciju, majku ti jebem na konto tvoje ruke. Javno, takav, znate li vi ljudi, Naser Orić, silovali su ljude po Tuzli, ove cure, on, Manđa i ostali, to znaju ljudi Tuzle, nek se jave Tuzlaci, djecem, nek ispriča Selma Bajrami šta su je uradila nekak zove, klasično silovanje i življavali se na njoj, djecu ne vidi očima, na to neće smijeti reći, ali ja znam šta su je radili. I mnogo djevojčica koji dovode tamo po onim rančevima šta im rade. Jebem li ti Nasere djecu u usta. Jebem li ti mrtve ti jebem. I zamislite kad taka hijena, takav zlikovac uđe u pore federalnog MUP-a zatvora, oni mogu sve, oni regrutuju tamo i ubice, sve puštaju napolje. Vjerujte mi, djece mi moje, Allaha mi. Ja ne znam više kojim jezikom da vam objasnim to. Mogu vam objasniti to, ne znam više šta ovi ljudi, akademici šute, opozicija. Ja ne razumijem vas. Ramo na iftaru, on će mene Naser Orić na iftaru. Jebem li ti iftar, ti jebem li ti majku usta, ti ne vjeruješ ni u ateizam. Ni u ateizam on ne vjeruje. On ne vjeruje ni u šta taj degenerik, jebem mu majku usta mrtvu. To je bolan čovjek koji je rođen bez ičega. To je okorjeli zlikovac, majku li mu jebem, u sisu mu je jebem. Jebem majku, sisu. Samo sekunda. Jebot. Iza leđa me odgovarajte, ja ne stižem to da... Pratim? Ja sam narkoman. Zbog tebe bego, ja sam narkoman. Zbog tebe narkoman sam, narkoman. Zbog tebe bego, ja sam narkoman. Zbog tebe narkoman sam. Dođi meni, nisam makro, sam robu za droga. Goriš isto karton, ima da te zovem vatro. Sve si ovo djela, droga i marbelja. Znaš da volim jebe, ja sam narkoman. Narkoman, zbog tebe bego, ja sam narkoman. Zbog tebe narkoman sam. A nije ovo više nije smiješno, znaš, ovo je više tako šprdanje s islamom da je to strašno. Strašno.
Evo ovdje dolazi do besmislenosti života djece mi moje, da Bog da poginu napolje ovo. Pa evo ljudi, ovo nisam ja ovo objavio, ovo ljudi se šprdaju više, ne znaju više šta da kažu. Ne znaju više ljudi šta da kažu, jer ovo je više preuzelo, znaš, ovo nema kritične mase za ovo, nema grube riječi za ovo, nema ništa. Ovo ne može ljudi, ovo ide, ovo, pa znači što Dodik pričaju u pravu, pa ovo je pravu, djece mi moje, sve je u pravu. Ne kažem ja da je bolja kod njih situacija, u nas je katastrofalna. Ma jer ne znam ja da oni namjerno radi, naduravaju se i spremaju ubistvo. Sve što oni meni spremaju, ja to znam Jerane. Ali ovo je strašno da ovo niko ne reaguje na ovo. Mislim, nema osnove ovdje, nikako nije počinjeno krivično djelo. Ali ovdje bolan ljudi ovo što rade, ljudi spona između kriminala i čovjeka koji je kriminalac sada obnaša funkciju u federalnom MUP. To je strašno ljudi. Evo pitajte Zeničane, malo se raspitajte, Zeničan će vam najbolje reći za Ramu Isaka i njegovu djecu. To su degeni, mongoloidi, kriminalci, kamatari, svodnici, bavili se kockom, drogom, svim što postoji, sve zadnje poslove. I onda ja ne znam čemu sve dalje. Čemu sve dalje? A staće kuće više bolan, pa imala je država nalogodavce koji su pucali na mene i nikom ništa bolan. Ovo država je ovo, ja ne znam dokle ovo treba da ide. Pa ja, kaže, ima 18 miliona, kaže, ima. Prije se borili da imaju jedan stan, 2 stana, pa ako ima 2, pa se zataškava. Dođe Ramo ovdje javno i kao ima 18 miliona. Jebem li ti 18 majki, keru, jedan. Ne znam ljudi, ovo je više neprihvatljivo. Ja više ne znam kojim jezikom pričat, kako, na koji način, ovo je... Ma pada fakultet, pada škola, pada sve, pada s ovim načinom života, bolan, ljudi, bolan. Pa znate li da Naser Orić odgovarao, bolan, odgovarao, ja vam pokazao slike s najgorim narkomafijašima, sa ratnim zločincima druguje, sa mafijašima, ovim narkomafijašima. Jedno pokazao sam vam sve slike, od onih Tribunsa, do Srpske časti, do Nasera Kelemendija, do ovoga, i onda... Ne razumijem kako odgovarao za, evo vrate, 2007. ili 2008. godina, ne znam tačno. On i Šajin sin. I znate šta su tad uradili Šaja i Bakir? Znate šta su radili? Vranje je pohapsio, Edin Vranj koji je častan policajac bio, ja to mogu reći odgovorno. Uhapsio i odmah je iza toga dobio otkaz. To je strašno. Imate snimke gdje onaj Šaja prijeti da će dovesti crnca da mu guze onaj čerku. Strašno bolan. I onda se oglasi Bakir Izetbegović i brani to. Kako je bio ono Šaja u ratu, pa eto, znaš, izletlo. Jebem li ti Bakire mrtve. Sve kune vam se fače, saznaćete to ugodnu. 2. Nekad ćete saznat ovo isto. Kune vam se djecom postavljen u podzemlje od strane Silajđića, Alije i onaj kako zove Lagumđije. I onda su morali ljude pobiti po tramu za ovi i oni i da bi ovo bilo ovako. Eto, kune vam se životom djece mi moje. Darija, pozdrav za Alpašno. Ide old school, ide. Ja ne znam više kojim jezikom da vi gledate ovo svojim očima. On se iživljavaju na ovom narodu. Iživljavaju se na vama. Dođe vam Ramo, jebem unučad mu, jebem priča, bolan da ću pa ljudi, sama, federalni MUP. Znači, federalni MUP samo može djelovati na prostor federacije.
Pa zamislite kako oni vama bolan ispiraju mozak, to su ovi neuki ljudi, glupi. Ja ne znam da mora biti glup ovako čovjek, da ne mre shvatiti. Zamislite non stop, on daje izjave. Ja ne znam ko je on. Je li on pod parol Bosne i Hercegovine? Ima li ko ovdje da drugi izjavu? Ba? Ovo je planski da ta budala se pojavljuje. To je budala, evo, šta je on nikad izjavio normalno i pametno? Da se vozi avionom, da je hrabar, gledal mu dnevni boravak i da će on uhaps Dodika. Jebem ti djecu i unučati, jebem ti sve ono najmilije koje su ukopao u 6 mjeseci. Mrtve ti jebem u usta više, jesli bolestan čovjek pusti, daj neopozivu ostavku, majku ti mrtvu jebem, sklon se s grbači ovog naroda, te gledaju ljudi, jebem li ti majku i tebi Naseru i svima vama, jebem li vam majku, uništili ste život bolan. Ljudi, oni su uništili život, pa uništili su, pa ja kad vidim ovo, men se gadi Tobe i Arabi iftar, bolan. Pono iftar koji god da Bog da poginuo, koji je došao na onaj iftar, bolan. Pa ne mene niko reći, bolan, da ne zna ko je Ramo, bolan. Pa to su ti licemjeri gado, koliko je god bilo, da je u mene babo bio, mati, otac, dijete, to je gad jedan, to su oni zadnji iftari, to su iftari od mrtvi. Ovo su iftari od mrtvi, od najharamski iftar što postoje kod Rame. Pa jebo vam pas mater usta, ono bolesnu ne vidi niko, ništa ne vidi niko, ništa djece mi moje. Rijade, šta ti je smiješno, jebem ti mrtve. Mrtve ti jebem, Rijade. Pa evo, to je svijest Rijada. Njemu je ovdje nešto smiješno, znaš. Smiješno mu plata od 1000 jerane, litar ulja, 45 maraka maslinovog, 50 maraka. Smiješno je njemu ovo. Znaš, šta ćeš ti? Smiješno jebe mu djecu ako ima Rijad. Znaš, to su bolesnici ljudi, pa on ima svijesti. Dobrice, živ bio. Ovo se ne odnosi ljudi na vas, evo pitate me što uraditi. Ja sam rekao ja ću to svoje održati. Ja garantujem da ću svoje održati. Da će stranka biti napravljena, šta ćemo uraditi, ja ne mogu garantovati. Ja ću uraditi sve, ja sam dovoljno radio da se sad ugasim. Dovoljno. Ali kako zove, ovo što rade, da niko ne prepoznaje ni u opoziciji, ni nigdje, da ovi ljudi, bolan, pa jedno vidjeli ste neki dan, bolan, s kime sjedi Naser Orć. Pa ovo je bolan strašna slika, ovo je zastrašujuća slika. Ljudi, ovo nije slika bez veze. Ovo je zastrašujuća slika, ovo je da se ubijete. Evo, za ovo su ljudi poginuli. Evo. Znaš, dođe, ba, voli komadant obuć, znaš, jaka da je model, ali da je ono maskir na djecu ti jebem li ti majku, jebem li ti one ponjave, sjeno ti jebem, drva, jebem li ti ograde na ranču, mrtve ti jebem Nasere, la, jebem li ti djecu Nasere, znaš, jebem li ti majku, jebem li ti Nasere Orću, od djecu i jebem ti u ime svih poginuli ljudi u Bosni i Hercegovini, ti jebem djecu i tebi ran, vidiš šta se, valjda, bit će, ja mislim, ljubav, ja mislim da je bilo ljubavi. Bilo je ljubavi ovdje poslije, valjda se guzli, jebem li vam mrtve, u usta vam jebem. Znaš, guzli se. Evo ovu sliku kad čovjek vidi kraj Bosne i Hercegovine, ljudi, ovo je, nije Dodik napravio kraj, ovo je kraj. Vam ja garantujem da je ovo kraj. Da će bolan žive ljudi, pa ovo grad ovaj zna, država zna, pa ko su ovi ljudi, bolan. Nemoj mi uzmati Amerikance, djecu im jebem i ovi što se rodili 2000. Nemojte mi njih uzmat, bolan. Nemojte mi uzmat budale jedne po Americi koji veze nema, eto ono Naser pa im pristupačan da odu pa se slikaju, jebo im on majku u usta mrtvu. Zna ova država kompleta ko je ovaj čovjek, bolan. Pa evo, samo ti ovo izbaciš 10 slika. Vidiš s kime se čovjek druži, šta radi.
Pa i Aličković je tu negdje sigurno, već ovo je slika koju sam dobio. Sva govna su tu, vjerujte vi meni. Niko ne objavljuje, Neđmin bije žene gore, vlastu ženu ubije, to nije ništa, da je Fačo ubio svoju djecu, tam to se 50 godina, to bi u roman ušlo, djece mi moje Fačo ubio ženu. Ništa, ovaj može biti ženu, svoju vlastu, znaš, može onaj Neđmin, može onaj, kako zove on, iznut od žene pare, on i Šajin sin, može, jebo to. I još dijela more. Već zašto nisi upačen, a ne moraš biti upačen. Već je tad postoji jedan čestiti pošten čovjek koji ga je uhapsio. Znaš, pa dole, ajmo dole u Kenjaru, pa dole, nema ajmo kafe gore pit, već dole u Kenjaru. Znaš, i njega i Šajnog sina i zato je dobio otkaz. Edin Vranj, to da znate. Jer ovdje kogod upati velikog kriminalca, ide dole. Znate. I ovo, Blanka, vidiš, ovo je poraz za islam, ovo je poraz za Ramazan. Meni se ne ustaje za Bajram, evo kad vidim ovo. Tačno ovo je ambijent današnji. Hođe, jebem li vam mrtve? Imate li po džamijima da pričate ovo što Fačo priča? Jebem li vam majku, usta vam jebem? Jebem li vam sjeme? Koja vam je Božja misija, majku li vam jebem? Da ovo gledate. Pa bolan otiđite samo, evo nemojte pitat Fačo. Otiđite u Zencu i raspitajte se ovome degenerikovome Rami Isaku. Otiđite i recite jebo Faču, ajmo mi u Zencu da vidimo je li ovo baš isto što ovaj čovjek priča. Da vidite šta će vam Zeničani reći. Da vidite. Još gore 2 miliona puta. Šta ti je muki smiješno, jebem ti mrtve. A ja, najbolje ovdje naš, najbolje... Ma znam, Begane, evo, Began iz Zenice, jeste, istina. Evo, nek se javi Zeničane, ne mogu zamolit Zeničane, da samo nek napišu je lažem ili ne lažem, eto. Znači, Amar, istina. Matis, Tito, istina, ja sam iz Zenice, ne laže, istina, sve istina, ne laže. Jebem li ti Ramo, djecu ti jebem. Ja ovo nikad ne bi se usudio da pričam za poštenog čovjeka. Nikad u životu, odakle im pravo. Ovo su 2 najveća zlikovca sad trenutno u Bosni i Hercegovini. Ja ne znam onaj će li gast ovoga ko sa ovom zastavom. Ja ne znam ili ga ja moram gast, jebovo dijete. Šta znate li vi ko je Helez? Pa ne znate ljudi ko je Helez. Ne znate ko je Helez. On je još gore dno od ovoga. Jebem li ti Helez djecu u usta. Eto ko vam vodi državu i eto što vam se država raspala. I onda kudite Faču, jel? Nije vam Faču kriv. Nije Faču kriv. Znaš, nije Faču kriv. Faču se ovdje odvažio da vam otvori oči i da vam kaže ovo. Znaš, ne može ovdje istina, evo sve on piše. Može liki ugasiti ovoga Mukija? Možeš, molim te to. Ajde, bilo ko od ovih moderatora, može ga ugasiti. Muki, jebem ti djecu, Muki. Ljubite Fačko tvoj. La. Ide la. Pa naravno da je bolja moja predstava nego svi njihovi iftari. Ja to znam. Djece mi moje, ovo je laž. Ovo je šprdanje islama. Ovo je sve ono što piše u knjizi kontra. Aj, bježite, bola. Ljubi vas Fačko, ide deki. Znam, Jašar ga izmlatio, ubio vola u kupsu u njemu. Jašar, ko zna koji Zence, Jašar ubio repu u njemu. Ma evo ljudi vam pišu, malo što čujem. Idu Velešći, ljubi vas Fačko.
Dobro, baj ti što se smiješ, eto vidjeli smo da se... Ali ja ne znam koji te moderator ovdje ne ugasi, nije mi jasno, djece me ovdje. Ja ne razumijem, ti što se smiješ, 0 prijatelja, umobolni pigvid, ni ti mene možeš iznervirati. Samo me mora iznervirati ovaj koji te ne ugasi, eto. A ti moraš se smijati, uzmiješ ovaj moj kurac, la la la, ide la la la. Evo, uzeli su kako zove, uzeli su isto to mi je 100 ljudi do sad reklo, pa ja mislim da je to i relevantno. Uzeli su tamo u Semizovcu, Kulin dvor, neko mi je rekao da su 3 miliona dali. To su... Rade, ljubite Fačko, Duča, dobar loš zao, ljubim Fačko, Ramo i Nasser, Ramo i Nasser. Kulin dvor uzeli, dali 3 miliona, neko kaže malo više, ali to je ta, sad ne znam koja je cifra. Vidi Azra, opet se Azra počela šunjati ovdje, jel da je? Bojane, ja ne znam, imaš moderatora, ti meni šalješ srca, nemoj mi slati u gasove i degenavi. Jeste, evo, kasnije je SDA namjestila Vranju za ratne zločine, bio u zatvor u Srbiji. Nije bio toliko samo proteste, nije. Nije bio 5 godina, nije. Arnese, ljubite Fačko. Kako bolan ljudi, vi niste onda svjesni ničega, ja ne znam više. Kako će ispaštat ovdje svi? Ovo je ljudi, kad vam Fačko kaže, djecu ne vidi očima. Ovo je, Arnese, živ bio, paša moj. Ovo je tek, znaš kad sam vam rekao da ću vam izvoditi žene iz kuća. Ovo vam je to sad. Ovo je javno, pogledajte, ovo je javno. Jedan zlikovac, kriminalac i ministar federalnog MUP-a. I niko na ovo ne skače. Niko. Niko ne skače i dođe vas ovdje kod telad šalta da će on uhapsiti Dodika. Jebem li ti, unučat ti jebem. Jebem li ti djecu ti jebem, Ramo. Jebem ti pokoljenje, majčinu ti sisu jebem. Kurvin sine, jebol ti Naser mrtve ti jebo, a ti njemu. Majku li vam jebem, 100.000 ljudi pogledalo da ovi ovdje ovo rade. To je strašno. On pravi iftar. Jebem ti taj iftar, ješ čuo? Sehur ti jebem, Ramo. Jebem da Bog da vam svaki zalogaj, da Bog da vam džini hodali po stomaku, djece mi koji god bio tu na tom iftaru. Znači, nema veze koliko vas je god bilo, majku li vam jebem mrtvu u usta. Jebem vam pokoljenje, vam jebem. Haramski iftar. Evo to su ti haramski iftari što ja pričam godinama. Ja godinama, nije ovo sad. Znaš, neće da idu kod ljudi, mumina koji su siromašni, narkodileri kad izovu, onda idu tu. Znaš, tu će biti obilno, znaš, da jedu govna majku im jebem usta. Eto da znate, Kulin dvor su uzela dva zlikovca, kode tamo da Bog da mu prisjelo. Azra, nemoj da ti jebe mater u gustu, ješ čula? Pozdrav za Banja Luku, eto, kode u Kulin dvor da Bog da mu prisjelo, eto, prisjelom. Majku li im jebem usta. Tako je.
Pa eto, danas sam onako pričao s ljudima, Borse, ljubite fačko. Ma evo, čuo sam od 100 ljudi da su uzeli Kulin dvor. Dobro, kao ovaj čovjek, mamer, kad prije bi pasao u travu, nego sa njima iftario. Ma imidž je uvijek meni bio dobar restoran, sad ne znam. Jebijem ti Brajče Beretka mrtve, da mi se ne ljutiš, la. Evo vidiš ovoga degenerika što ga je Allah odsudio, što ima metar jedan. Nema u stvari, metar jedan, nema on 91. Džaba dođe ovdje. Beretka, nemoj da ti uši izvučem. Ali ne, selam. Ma bio u sauni, jedan na bazen, pa sam malo i umoran, ali nema veze, mogu ja, ne skirajte svi za mene, mogu ja, djece mi. Bilale, ljubi, fačko. Haram dvor, evo sad nek se zove Haram dvor, jest. Pa naravno da ne si fali Nasra, pa naravno čuj. Pa naravno, nakav zlikovac fali čuj, pa to sta bagra što vam ja pričam ovdje, zato se mi moramo odvojiti od njih. Ovo je bolan posao i kad mu dođe stranka, ovo je posao strašni. On su ovo utemeljili, zadnjih 20 godina se ovo temelji se, ove spone. Ovdje niko ne zna, pa izađite vi, gdje su ovi, fuj, djece mi moje, fuj, niko ne izlazi, bola, nema ni Zairagića, ni Kapidžića, ni ovi, ni oni, niko živ ne izlazi, gdje su opozicije, gdje su akademici, gledaju li oni ovo, znaju li oni, pa nije ovaj čovjek za mene napisao onu kolunu, tekst beze, nije to čovjek, to je profesor, magistar, nema, uđeš njegov CV, ali je prepoznao u meni šta ja pričam i vidi čovjek šta ja pričam i niko valjda više ne vidi. Niko ne vidi. Pa jel vi hoćete da živite u ume? Da vam ovaj ima upetljane prste u svemu. Ovaj zlikovac, evo ovaj ovdje, ovaj u maskirnom, jebem li ti majku mrtvu. Znaš. Amidža Hasan, jebem ti djecu. Hasane, ljubite tvoj djecu ti jebem li ti majku nakaznu, jebem li ti od djece djecu, Amidža, Hasane, la, ide la, jebem li ti mamu u usta, joj, volim te Hasane, neće vidjeti da te uši izvučem. Dobro, Hasane, evo ja te dodao, jebem li ti mrtve, Hasane, uprate ovoga Hasana, molim vas, jebem li ti Hasane od djece djecu. Znaš, to su bolan zlikovci najveći koji ide, la. Pa to će bolan, to su ljudi, pa Beretka je nakazan čovjek. Ne možeš ti Beretki ni zamjer, to je nakaza, dao ga Allah ako nakazu i on bi se... Gazda vazda, ljubi fačko, i on će se vazda i slikat, on će se sutra slikati s Mladićem i sa ovim koji god pozna. To je nakaz, Allah ga obilježio, čovjek bila nakazan tu, prosjači, to meni nije. Mene zabrinjavaju ljudi koji su razumni, pametni, koji idu i na fakultet, koji su završili škole da ne vide ove stvari. Šta što ti Beretku moraš guzd, da dneš mu kojinci guziš ga, eto. Razumiješ? Dobro, Amidža, ide ti, ne skiraj se. Vjerujte mi, saj si ljubite fačko, jeste to vratila? Šta vam je ljudi bolan? Nemojte devijantne ličnosti uzmati uopšte u obzir, jel podržava neka. Meni ne smeta što to saj si ljubite fačko, devijantnu ličnost, on je devijantan i on meni nije... nek radi šta hoće. Mene zabrinjavaju ljudi koji su školovani, pametni da ne vide ove stvari. Šta imate vi sada ovdje od ovih jadova, bolan, daš mu kojince, razbija jaje, nema šta ne radi. Jer su to degeni pravi, životni degeni.
ko da je bitan beret kada vi sad o beretke ovdje raspravljate. Tačeš, njega možeš guz za onoga, za ružu jednu. Ja, na primjer, kad vidim ja idem toliko dubiozno ljudi, ja sam dubiozan čovjek. Ja kad vidim, na primjer, kolika su to gamad, bijeda, meni samo prođe ljudi ko nemam se životom, djecem, taj sam ja. Meni samo prođe onaj rat kroz glavu, oni ljudi, one ruke, noge, glave koje sam gledao sam i djecem i moje, znaš šta sam gledao? Joj, bio sam i na Markalama, bio sam i na dole kad je pala granata, bio sam i na prva granata kad je pala, pa u bolnici gore kad je kod pivare je pala, ne znaš gdje su ruke, noge, glave. To mora bolan na čovjeka ostavi trag ljudi bolan. Mora ostaviti, onda vidiš beretku, jebemo djecu, a ne mora on imati, jebemo pokoljenje i te sve jadove, bjednike, znaš, iskoriste ovu situaciju, znaš, pa onda uzmu zastave, ja kad im zastavu iza njega, da vidim tamo srpsku zastavu i da oni hajmo tekbir, ja još da polud, to dobiješ nervni slom ljudi. Onda vidiš Ramu da priča vam laži ovdje, da će on nekog uhapsiti, da će on nešta, znaš, on ne može ljudi nikog uhapsiti. Ne može nikog uhapsiti, on ne može ljudi, federalni MUP ne može uhapsiti na teritoriji federacije, može. Ne može uhapsiti, ali vama priča, pravi vas budalom. Ovaj iftar je pravljenje budalom ljudi. Ovo je skrnavljenje Ramazana, svete knjige. Ovo su zlikovci. Ovi ljudi, ovo ne bi ništa bilo nakaradno. Ovo bi ja gledao, na primjer, ko kriminalce, da nije ovo kroz islam, da je ovo kafana, znaš, da ovo ljudi ne praktikuju. On voli, kaže, šta ono kaže, Rajoviću, pozdrav. Pa moraš se, Benga, sa mnom slagati, to je teška misija, ovu poslanik misiju ne bi u ovom stanju ljudi ne bi mogao završiti, djece mi moje poslanik. Ovo je teška misija, bud svijest ljudi, bolan dupiozno. Šta rade ljudi? Ovu sliku, bolan, ne možete vidjeti ovako površno, jedna slika. Ne možeš je vidjeti ovako jedna Rama i proći ovo. Ovo ne možeš, ako imaš imalo pameti, razuma, ako si patriota ove zemlje, ako si patriota civilizacijskih vrijednosti, ako si patriota svoje djece, odgoja, ako si patriota nečeg normalnog na ovom svijetu, ne možeš proći pored ove slike. Ova slika je nakaradna, nakazna, ovo je da se ubiješ. Da se ubiješ. Pa da, ja sam rekao šta će tebi bolan Cvijeta, kad kaže Fača, ti evo napisala si, Eufor zvanično rekao da neće ući u hapšenje. A što će tebi Eufor govoriti kad je tebi Fača rekao? Pa Fačo ti rekao, prvo, moraš mozak Cvijeto upaliti svaki ovdje čovjek. Dodik ima više od 5 milijardi. Neć ga ja bubati, jel ima 3 ili 5, on je milijarder. To je čovjek koji nije nimalo glup. Da on ovo uradi u nakoj avanturi, što je njemu se digao kurac, pa će on nešta. Nije se njemu digao kurac, ovo je sve napravljeno isto kao što je Srebrenica poklana uz Alinu odobrenje Nasera i ostali koji su, tako i ovo. Doću on tamo, prijavio se fol sud, ona fol, Dodik, ako vas budete galamli, nepoštovanje, sve je to jedna farsa, sve je to jedna predstava, ona glupa koja prolazi papcima, meni ne prolazi. Sve ovo iscenirano, napravljeno da dođe do onoga. Niko neće uhapsiti Dodika. Da Fačo vama kaže, evo odmah, onda ga uhapsi, hajde. Onda ga uhapsi, evo ja govorim, evo 20 dana zadnjih, nego uhapsi. Nego uhapsi, jer sam vam rekao na početku dok nije bila kazna, ako ode on u zatvor, ja ću vam svima kurac popušiti. On ako dobije 13 mjeseci, ja ću vam kurac popušiti. Svima, dođete javno, ću ga ja izduvat svima. Ne može ljudi. Prvo ovo iza ovoga stoje mnogo jaki ljudi. Pa nije Dodik budala bolan, pa nije on lud bolan. I sjedi i šprda vas ovdje. A vas više šprda Bakir, patriote vas više šprdaju. Da vam Fačo kaže. Jer ovo je, sad ću vam ja reći, u ozbiljnim zemljama. Ovo je za ratnog stanja. Ovo je za ratnog stanja. Kad neko prepolovi državu. Gdje ste? Ajde, šta je? Šta je patriote? Šta je? Gdje ste? Nema. O tome ja pričam. Šta je vama ljudi bolan? I onda više ova država više nema pravo da hapsi nikoga. Nema, vjerujte mi. Što će da ako ne možete hapsiti nekoga koji je napravio državni udar?
Što ćete hapsiti na ljude za drva, šta li je? Pa dajte, balan. Vi više niste država. Vama je Dodik sad napravio da vi više niste država. Ma zaboravi, pa naravno da zaboravi dvije, ima ovdje šta, znaš koliko treba da se ovdje od litijuma, od svega treba zaboravi kroz ovaj scenarij. Vjerujte mi. Na kraju će opet to doći sve na svoje. Ne skirajte se, ovaj narod ubijen davno. Davno. Ma pa bravo, Heles bi da guzi, znaš, Heles bi da guzi, a država pala. I to je vaš onaj ministar odbrane. Jel šta je ono? Jel ministar odbrane? Ja više ne znam ni šta su ti degeni. Da Tuzla, ma evo nek stoji, nek narod vidi ovo, bolan. Alspajić, smirim ti maternu pičku, la la la, ide la la la, sad ću vam jebavat mamu, la la la, jebim li vam djecu, onu poremećenu